Rugendo. Rere muthe wa Madaraka utigitie thikũ 4 tu ukinye mehariria ni mathiete na mbere gutafanio kaunti-ini ya Narok kuria mambura maya matanyitwo gugatafanĩrio kĩharo-inĩ kinene kia Narok. Barabara cia Old Bridge na Nyawira Road ni ciaramitio niguo gutigirira gutire wagagu keyumiria hindi ya mambura maya. Na kuo kaunti-ini ya Naikuru, mubunge wa Naikuru ya irathiro David Gikaria na MCA wa wadi ya Naikuru Humphrey Mwaniki ni makinyirio igoti-ini magithitangirwo mahitia ma gukararia igoti thutha wao kurutirwo uria wari meya wa Naikuru mukana wa gucina kinywiro giake kia maguta kiria kiri tauni-ini yo ya Naikuru. Kungi na kuo thirikari iri na mubango wa kwaramia barabara nene ya Nairobi guthie Naikuru ukinyaniria mwisho wa mwaka uyu niguo kunyihia muhatikano wa ngari uria ukoretwo kuo. Barabara ino igitanywo kuhuthira shilingi milioni 800. Ikuwa ni barabara kila mwaka inawekwa pesa kidogo 20 million 30 million, lakini kwa sababu ya gradient ama mteremuko ile ambayo iko hapo, hata ikitengenezwa yote mchanga inabebwa wakati mvua inakuja. Kwa hivyo Your Excellency, hii barabara bila lami katika hapa Maele hatutakuja endelea hata kidogo. Tugitirihana kaunti ya Nairobi thikũ nini tu thutha wa umomori gutafanio mwena wa Buruburu ni mundu kiũmbe. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ni hithukiire na kumomora nyumba ya mwonjori ucio. Umomori uyu utafanirio na watho kuma kuri gavana wa Nairobi Mike Sonko, kuria murugamiriri munene nyumba-ini ino ugite matiramukirite ndumiriri yothe igi umomori uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Wanjikũ.